Apo may isang sonata po nga mang paspasamak itang agdama dito'y ayan tayo dagitay aside kini apo politiko syempre sudamot ti umunang maikan iti kundaway para kadagiti dumas nga proyekto ngam han nga amin apo nga politiko kat kasta no sino datay abuyot na no daduma kat isupay iti maud-udi ay kat kuna maudi ka ta dagitay agitoy tattao pa iti umunangam sika lang ti mangurnos iti pila something like that sika ti mangurnos iti papeles na dagita kasapunan iti emergency relief assistance ang kunada and everything yan hadya mo tarigat apo iti abuyot na maminsan iti politiko ta asidig kang agpaiso sika mati aglakam kadagiti ungungat sika mati kanay nga maungtan iso nga reality konakta dagiti daduma apo nga padatay nga tao kat umapal kadagiti abuyot tirik na adang atakat gapot asidig kini apo politiko isuda mo ti mairanod nga mahaan apo nga kasta iti mas pasamak tadama dagiti politiko nga iti ununaan na dagiti talagang agkasapulan nga dagiti abuyot na asidig nga minan apo ti election para kadagiti kapitan kan barangay officials iso nga lalay nga iti pumili para iti agserbi iti ili tayo. And once again, good afternoon apo iti staff and teaching staff iti faculty and staff of Ranyag High School. And congratulations kada kayo for being apo dati consistent nga kalasag awardee. So di talaga nga gold nalipat nyo nga award daytan. The only awarded dito region ito national awardee na. Okay. Babati po sa Orbida family dyan sa Singan at Josefina Dominguez at EJ Dominguez at Jim sa Lancaster, New City, Cavite. From Jim Dominguez, po namin ni Elma Babaran, Happy Easter Sunday Karuba. Nice blending of voices. Thank you for sharing. Watching from Maryland, USA from Evelyn Ruiz. Happy Sunday Karuba from Tess Asuncion. Magandang hapon po sa inyo, sir. Binabati ko po yung pamilya ko dyan sa Itchag, Isabela, Family Duran from Kuwait, from Corazon, Duran. Kunaman ni Lito Reyes, good PM po Kuya John at JM. Pakibati po ang pamilya ko dyan sa New York Subdivision, ang Reyes family. Ang mga anak ko, sina Arms, Alping, and Ashley. Most especially to my loving wife, Jane Reyes. Greetings from Bong Reyes of Korea. Hello po, watching from California, from Leeward, Cadawas. Hello, ano mo ni Edgar Aguila watching from What's BC, Canada. Wow, that's before Christ. Mate, sa bali. When something like that, kung namlatan tahan tamo amo dagiti nga lugar, hantapay mo na dandanon si Kaki day. Aya. Good PM manong June kinating ay amak na naimbangal daw yung amin karuba. Happy Easter Sunday to all. Para kasi nga po ng kantang Tumeng or alas 3 ti Parbangon. Thank you and more power po from Alma de Guzman Pata. Iti Ramon Isabela. Datagat masabol nga kansunan tada talaga nga nasing nga kapagayam tada ni ading Alma. So ata? Juan, isumulat yung bagano tayo Happy Easter Sunday to all. Pa-request mo nga po yung kantang Tumeng or alas 3 ti Parbangon to na. I'm about to read it pero insend na magayam. Dami nag-text dito ay. Kaya ni Bon Kervy. Tinagan naman. Pabati po ako sa mga member ng Aerox Club Philippines. Isabella from Canada. Ride safe always. Request tagapulot. Salamat ng marami. More power for both of you. Okay nga ro. Tayo request mo nga Tumeng. Kabsat Alma. Ading Alma. Ay nagtangkan at tumeng tunggal at da babae atong teng kun di ta digdiga damdamalang inagidan ka edda ay nagtangkan at tumeng tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilaw kaya't nang makipalaw sa kamangan tibalaw kastat ubrak kakapsat uray itanta adan asawag single na pa'y kunkunak jakman amuno apay apachandak na duma iti biktimak balasang ken balo patulak ang imdimteng didigrata at dana anak hakno jak ibalay patayendak ay nagrigat ngayang tikas ti ababaero ahaha ahaha ahaha
maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, mga klon kaniya. Kapakpakanen sustento adawat da nujak itad agyanak nagtiselda ay nagtangkan atumen ngem dandani agmet nga agpekelen dep pa ekti babawi grigrigat na taraki na hilig ti babae ay nagrigat gayang ti Kastya babaero maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awanin dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, mga klon kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero, maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, mga klon kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero, maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, mga klon kaniya. Ket nalawag met iti song ba no datay back up nga statement apo ni Attorney Emil Castillo nga kuna nang iti busy kanu kat British Columbia. Actually ay amok mo data. Ngam nalipata amutan ata awamutan iti gagayem tan nga agbubuyat ti kasting oras tadi Canada ket tingat rabiina iti kasting oras. Not unlike iti Facebook live tayo ti rabi ta dadala tama dita. Damo no kay di. Damo at way nga ron sungar iti basta rabi ngem sleeping pills dan wakas ting oras. And the only apo nga mabaling nga buya kata kami kay DJ Hawaii. And kita Maryland dagan anos da dating oras pero pa nagtuturog mo tan DJ. Tawag? Sabi ko mata. Hindi ka mo ngamin tangiwa mo no ka. Hello? Hello? Mga gyaw, apo? Mga gyaw? Hello? Sige nga, Rosa, hindi naman kakatungtungan. Ayan, matito manggang ka talaga. Oh my God, what's happening? Sinakayan. Listening from New Zealand and Meth Ben. Ganun, from Aldwin Kahimat. Mayat ata kansyon para kagdagijay babaero. Wala naman. Haha. Yes. Abo, ket makapod no launay and listening from from Miriam Constantino.
Hello kumpare, June and Balong GM. Happy Easter kada kayo. Pare kas mantekan tayo nga isam. Please, thanks for watching from Hong Kong from LB Valdovino. Apo maring nakantami tatayan na. Dito sonata nga isam. Watching from Sharjah, UAE. Perfect match, father and son from Sharon Mangligat Garcia. Watching from Edmonton, Canada from Janet Prieto. Naku, kabagbaga talaga ako nagbibuya from Canada. Kadamo gayam. Okay, good afternoon na po. Kada kita dito Canada. Ayan. Depende, Rosalia Andayan. Hello, idol, watching from Canada. Upo kita uman lang kung ano awan tayo dito ng kanyatan. Anyway, anapay ka di mensahe ito eh. Awan ditan. Okay, ayan daw umatan dito yan. So nga kumansyon tapay. And here is a very realistic song once again kaaruba para katagitay adaan iti negosyo na, tindaan, whatever. As long as mabaling pagutangan dahil apo iti umnoonay nga sunata para kada kayo no da iti tao nga haanyong masingir ipatokaryo lang po da ito sayo pigsaan ipaturong yun di trompa iti radyo di iti tao nga imutang kada kayo nga madina kati agbayad nga trompa. And I guess this will be our last piece for our second set. Yeah. Ikan tua malipatan, tanagatit dugtilistaan. Amin ang akasapulam, ingka alam dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, ay nagsamit iti saritam. Intuno kwanjak na puutan, nanayon ang dilistaan. Senas wenno katapusan, iti karing ng kabayadan, pinagbalin nagpay atungang taawam ti pag-ubraam, ang yang kaputa karuba ka, panagtalek intet kuken ka, tidakes no pasyaren ka, aglemeng ka di kan makita. Singilan ka, siya kayante taganas na, bumukaw ken makaluksaw ka, unang magbayad kan tulad ka, no agsabat ka pa'y di kalsada, day tamat ang awan nakita na, tinda aket awan karkargana, agbayad ka ka din karuba. Karuba. Ako, basil lang nga po patay tayo ganda nga po unang na kita tiyandaan. Isang ano, umutang kayo mat. Ay kat. Kasi walaan. No, kastoy nga pa nag-aapit ay kat. Bayadan nyo na tapos mga malugi ken mat pangkarap data tindaan. Di kan tuwa malipatan, sikat ng bankrupt to'y tindaan. Numakadiskarte ka ti kwartam, sa balimet ti pagkatangam. Di man ta syakti nakakanuan, tanang utang damag hupay ka na pindan ti aglaw-law at tindaan. Ako makita na lyrics. Singilan ka, sika pa yan di naganas na, bumugaw ken makaluksaw ka, unang magbayad kan tulad ta, luag sabat ta pa'y di kasada, day tamat ang awan nakita na, tindaket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba.
kapayanti at daganas na umukaw ken makaluksaw ka kunang magbayad kan tulad ka do at sabat tapay jay kasada day tama tamawan nakita na agket awan karkargana agbayad ka kuman karuba kuna saksak ka malila ay sigapay magkaya ayan, dito tinatagsan, dito yung last line na kaya maudi nga stanza. Nabasa mo? Datan. Bitsinso ka kada paminta, bagoong pay pati mantika, tinapay peles kendelata, basta ada itagkuken ka. Ilaeng daw dawat ko mategkedam may ket ibayad mo tapno mabiyag da ito'y negosyo at danto man ti mautang mo tapno mabiyag da ito'y negosyo at danto man ti mautang mo. Okay nga po, dito nga naglapas, ito may katuwa pa sa ito programa, anapaluan, ada kami manen, kita, agina na kami mambiit, kalapasan ti sumumano, apo nga, parabista, subli kami.